Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar ikro keempat, kata Kak Nadia nih. Ikro keempat ke-29. Iya, silakan kakak silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, A'udzu billahi jangan minasyaitonir jangan auju. Kalau auju mah orang Betawi. A'udzu Audu, a'udzu audu juga jangan orang Sunda. Audu, audu antara Betawi dan Sunda. Audu zal. a'udzu Audu ya. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Ba'duna bi ba'din. Pendek. Oh iya. Ba'duna bi ba'din. Silahkan kakak dibaca kembali ini. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. Kemudian. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Kemudian. Walaqad zi'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian. Fi tugni. Salah pas. Fi tugni. Tugia. Fi Tugia. tugiyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian. Iza Jangan ija. rozamtum. Iza Ya, iza iza ilza. iza iza Ilza. Jangan ija ya. Ilza agak keras dikit. Ya. Ilza. Iza roza ya. Astagfirullahaladzim. Hmm. Iza iza Ilza. Ilza. Lidahnya iza agak kayak digigit. Ilza. iza iza Ilza ya. iza roza'tum ilaihim. Idza raja'tum ilaihim. Kemudian. Fa'aksar ya, Fa'aksar Fa'aksar tazida ya panjang ya Pak Betul, Ustadz. betul, betul. Fa'aksar Fa'aksar tajidalana. tajidalana. Fa'aksar tajidalana. Kemudian. Fartakib boyu ya salah Pak Ustadz. Baru Fartakib. tak ketemu Pak Ustadz 1 hari ini grogi. Tumben. Gak apa-apa. Iya Pak Ustadz. Iya. Insya Allah ntar lama-lama enggak ya. Kayak tadi Mbak yang tadi itu sampai keringetan katanya. Tapi lama-lama enggak. Biasa. Ya pengaruh orang ganteng kali ya. Ganteng di mana, di kebun binatang ya. Ya, tenang aja. Fartaqib. Fartaqib yauma ta'ni mata'ti. Fartaqib yauma ta'ti. Kemudian. I'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Kemudian. Wala sawfa yu'tiq. Wala sawfa yu'tik. Kemudian. A'milu fawqara Iya betul. si. A'milu fawqara si. Bukan akmilu, ahmilu ya ha. Ahmilu iya. Ahmilu fawqara si. Ahmilu
Milu fauqa ra'si. Kemudian wakarihu ridwanahu fa'ah terlalu panjang Pak Ustaz. iya, dibagi dua. Wa karihu ridwanahu fa'ahbatu a'malahum. Bisa dibagi dua ya. Ya. Wa karihu ridwanahu fa'ahbatu ahmalahum. Fa'ahbatu a'ma. Jadi kayak bukan ahma ya, a'ma. Kayak ada koma di atas. A'ma. Ahmalahum. A'malahum. A'ma. Ya ni'mat. Latihannya kan bukan nikmat, bukan nikmat, tapi ni'mat. Fa'ahbatu. Fa'ahbatu a'malahum. Iya. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian Fayuhfikum tabkhulu. 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 Ya. Fayuhfikum. Ya. Fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Suaranya Gonya ini ya Pak Ustaz. suaranya kayak orang luar negeri. Saya sudah baca ini ulang-ulang, kenapa ketemu Pak Ustaz Ponggrogi? Adam nih yang ngajar saya. Dahulu sudah biasa. Iya, nah, ntar juga. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Coba lagi. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Coba lagi. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Ya. Nah, ini yang kekhawatiran saya kalau kita belajar buku hijau, takut terus ini nggak dibaca, takutnya kayak gini gitu. Jadi disering-sering aja. Habis ini nanti buku hijau, ikronya jangan sampai lupa lagi. Nanti jadi ini lagi, jadi grogi lagi ya. Gitu. Oh iya Pak. Nggak apa-apa. Itu kau udah pinter. Kemarin udah paham kan maksud alif lam komariah, alif lam samsiah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, guna, yang enak kan. Dan itu bukan hanya Mbak Nadia aja yang pinter, yang lain juga kata mereka, enak katanya. Iya, selama ini saya bingung. Oh itu loh maksudnya begitu ya. Dengar ulang-ulang saya rasa lucu Pak Ustaz. Yang lucunya sayanya apa Bu Nadianya? Sayanya Pak Ustaz. Oh gitu. Kan saya tanya, ngerti enggak? Nggak ngerti katanya saya nggak ngerti ya itulah. Karena kan memang awal. Jadi bagus lah ya. Nah itu kan kalau saya ngajar tanpa ada pembanding, tanpa ada yang dengerin, saya ngajarnya cepet aja kan. Mau ngerti nggak ngerti orang belajar sendiri. Kalau gitu kan ada kayak semacam tanya jawab gitu ya. Ngerti nggak? Oh nggak ngerti. Ngertinya bagian mana? Diulangi, dijelasin lagi gitu kan. Gitu ya. Baik. Yang bawah ya. Laqad kana lakum.
Laqad kana lakum fihim uswatun uswat ada panjangnya bos. Pendek, tak ada panjang, betul. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Coba lagi, ayo. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Iya gitu ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Nanti kalau baca Quran jadi ujungnya jadi berhenti. Hasanatun jadi hasanah ya. Mau dicoba lagi? Silakan. Boleh, Coba boleh. matikannya, hentikan. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagus. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Nanti diulang-ulang insyaallah ya. Nah, ya insyaallah. Kemudian ini ya halaman 30. In ata'tumuhum. Ini kalau boleh terus ulang aja. Jangan ke ikro 5 dulu. Kalau ikro 4-nya belum mantap. Iya Pak Ustaz. Nggak masalah ya. Buku hijau, ikro 4 sampai bagus bacanya. Baru nanti ke ikro 5. Karena kalau kita pengen ngejar cuman hatam doang, tapi nggak kemampuannya kurang mampu, nanti kasihan kesananya. Kalau udah ikro 5, ikro 6, malah ribet nantinya. Gitu. Iya. Saya udah ikro 5, ikro 6, Quran belum bagus. Nah, karena dasarnya belum kuat gitu ya. Diulang-ulang. Yuk silahkan. In ata'tumuhum. Bukan ata tapi ato. Ato. Oh iya betul. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Kemudian wa yaqbituna aydiyahum wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian wa azlib alaihim kemudian wa khailika warozil wa khailika warozilik ya. Kalau dibaca apa adanya. Kalau harus kan ikro 4 itu latihan dibaca apa adanya dulu. Wa khailika warajilika. Wa khailika warajilika. Wa khailika warajilika gitu ya. Wa khailika warajilika. Kemudian Qausaini au adana. Qausaini au adna. Hati-hati jangan adna. Jangan ada a-nya. Qausaini au adna. Ayo. Qausaini au adna. Au adna. Jangan ada a, jangan ada hanya deh. Au adna. Iya kayak kelihatan. Nah. Nadia, bukan Nadia kan? Nadia. Nadia. Ada haknya tuh. Nadia. Oh, bukan Nadia, Rodiah iya. Rodiah.
Kalau Nadia kan nggak ada hanya sama. Ada. Kemudian. Walaqad ra'ahu. Ya. Walaqad ra'ahu. Dihentikan walaqad ra'ah jadi panjang ya. Kemudian. Wa an aqim wajhaka. Wa an aqim wajhaka. Kemudian. Bi'ijlin hanidin. Bi'ijlin hanidin. Kemudian. Wa huwa yud'imu wala. Ya, salah Pak Ustaz. Yoto, jangan Wa huwa yoto ya. yoto. Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Ya, Amu ya. tanda panjangnya. Tanda panjang. Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Wala yut'amu. 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 Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Wa huwa yut'imu wala yut'amu. Kalau dihentikan yut'am ya. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Yuta. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Yuta. Kemudian. Ij'alu bito. Ij'alu bita'atahum. Bidho, bukan bito. Bidho itu. Jimnya keras ya. Jakarta. Ij'alu bito. Bido. Ij'alu bidho. Ij'alu bizo'atahum. Ij'alu bidha'atahum. Ij'alu bidha'atahum. Kemudian. Udkhuluha bisalamin. Udkhuluha bisalamin. Ulang Pak Ustaz. Wala takum ala qabrihi. Dibaca apa adanya dulu. Kalau dihentikan qabrihi betul. Wala takum ala qabrihi. Kalau dihentikan beda. Kalau dibaca apa adanya, wala takum ala qabrihi. Ala takum ala. Bukan ala. Wala. Wala takum ala qabrihi. Kalau dihentikan, wala takum ala qabrihi. Coba hentikan. Wala takum ala qabrihi. Ya, bagus. Wala takum ala qabrihi. Kemudian. Fabada'a bi'awiyatihim. Pendek. Fabada'a bi'awiyatihim. Coba. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'awiyatihim. Saya nyalain lampu boleh kali ya Pak? Boleh. Ini saya di sini gelap Pak Ustadznya. Biarin aja lah Pak Ustadz. Ya, saya nyalain dia ini banyak gerak. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'a. Bukan ba'a. Bi'a. Bi'au. Kan bi'awiyatihim.
Fabada'a bi'aw'iyatihim. Coba. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Kemudian. Kolakona. Kolak. Kolak pisang. Kolak. Kholaqona zaujaini. Khalaqana zaujaini. Diulang. Kholaqona zaujaini. Ya, satu rapuh, satu keras. Khalaqana zaujaini. Zau rapuh, zaujaininya keras. Kholaqona zaujaini. Khalaqana zaujaini. Hati-hati ada hanya lagi tuh. Zaujaini, jangan nih. Zaujaini. Ini. Khalaqana zaujaini. Khalaqana zaujaini. Kemudian nih Ebta, tapi walaupun Ebta saya berharap mau ngulang-ulang ya. Nanti ada Mbak Rahma, ada Mbak Wanti, banyak kita temennya. Iya, ada Mbak Iya, atau tadi Mbak Iya juga bagus. Banyak Bapak Tona, banyak yang pintar di sini. Kau juga nanti pintar juga. Insya Allah Pak Ustadz, hanya sini 1 minggu ini saya tak ada waktu nih Pak Ustadz. Iya. Iya, jarang ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi. Kenapa ya? Saya ini jelas tak Pak Ustadz? Huwa. Huwa yubdi. Ya. Saya tahu. Iya. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Itu ya. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Ada Batia Lampung kata assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam ya. Boleh juga karena ini Ebta ujungnya dihentikan. Huwa yubdi'u wa yu'id. Coba. Ada risau Siti. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Ya, kemudian. Wa khalaqnakum azwajan. Azwaja. Ya, karena ini Ebda dihentikan boleh. Wa khalaqnakum azwaja. Diulang. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian. Lala bisa fi batonihi. Lala bisa fi batonihi. Kemudian, pintar tuh. Wala muli'ta minhum ru'ban. Wala muli'ta minhum ru'ba. Kan dihentikan jadi panjang. Kalau dibaca apa adanya ru'ban ya. Karena ini kalau udah Ebta, nah apa-apa. Ujungnya dihentikan. Ru'ba lagi. Wala muli'ta minhum ru'ban. Jangan. Ru'ba. Nadia. Wala muli'ta minhum ru'ba. Bagus. Wala muli'ta minhum ru'ba. Kemudian. Firoku baini wa bainik.
Nik jadi pecah. Nik. Jangannya ke nik kayak X Nik. 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 Kan nomor induk kepegawaian nik. 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 Firo kubaini wa bainik. Firaku baini wa bainik. Kemudian wala tahmil alaina. Wala tahmil alaina. Kemudian wala saufa yu'tik. Wala saufa yu'tik. Jangan tiak, jangan tiak, tik ke example. Naik taksi. Wala saufa yu'tik. Tik jadi panjang. Jadi panjang kalau dihentikan. Ya, karena ada ya mati. Ya mati dan bantu bi ya. Ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad alif sukun. Wala saufa yu'tik. Itu ya jadi panjang. Wala saufa yu'tik. Nah, bagus. Kemudian khud biyadika diksan. Mau dihentikan apa mau dibaca apa adanya? Saya tanya. Dihentikan aja lah diksa. Kalau dihentikan jadi niksan. Diksa. Kalau dibaca apa adanya iya. Kalau coba dihentikan. Nah, khud biyadika diksa. Khud biyadika diksa. Kemudian Haza buhtanun azim. Ini untuk ibu dan bapak yang mau ikut gabung di kelas umum gratis tuh silahkan. Kalau di sini kan cuma denger doang kalian. Kalau di kelas umum satu lagi silahkan ikut baca. ID-nya 950 816 4675. 950 816 4675. Silahkan ke sana ya. Itu ada banyak di sana teman-teman. Yuk. Hadza buhtanun azim. Kemudian Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Ma yughni anhu maluh. Ma yughni anhu maluh. Kemudian Kaidahum fi tatlil. Tablil ya lagi diulang. Kaidahum fi tatlil. Kaidahum fi tablil. Kemudian mana Pak Ustaz? Kemudiannya mana ya? Mana Pak Ustaz? Ini. Ini mengaji gelap-gelap. Gelap-gelapan lah. Apa Pak Ustaz? Ya, silakan itu. Wa idza ra'au tazaruh. Tijarah. Terbalik. Wa idza ra'au tijarah. Wa idza ra'au tijarah. Kemudian Yamshi ala rizqlain. Yamshi ala rijlain. Kemudian Wa ishaq wa ya'qub. Wa ishaq wa ya'qub. Kemudian Hafafnahuma binakhil. Binakhal. Hafafnahuma binakhal. Hafafnahuma binakhal. Hafafnahuma binakhal. Kemudian Wahum la yash'urun.
Wahum la yash'urun. Kemudian. Wa aksaruhum la ya'lamun. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian. Ya la saya kerja pause. Dia bergerak. Oh. Ya laitani lam usyrik. Ya laitani lam usyrik. Usyrik. Rik. Rik. Ada hamasnya. Kemudian. Wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. Kemudian. Laqad zalamaka. Panjang sekali Pak Ustadz. Kenapa suaranya sekarang jadi laqad, jadi berubah lagi begitu. Laqad biasa aja. Laqad Biasa aja. Laqad zalamaka. Laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Bagus. Laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Iya, orang Ambon tuh bagus-bagus. Pak Ustaz. Ya, bagus. La tu'ajidni Bukan bima. tu'ajid, tu'akhid. Titiknya di atas, bukan di bawah. Oh, astagfirullah. Betul. Iya. Khid. Iya. La tu'akhidni bima nisyaitu wala. Bima nasitu. Barisnya gelap kali kakak ya. Nasi itu bukan. La tu'akhidni bima nasitu wala. Ya, wala turhikni. Wala turhikni. Turhikni. Ya ada ya mati. Panjang ya. Lagi ulang Pak Ustadz. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Turhiqni. Lagi kakak. Ulang Pak Ustadz. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Hiqni. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Diulang lagi kakak. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Nasinya pendek. Nasi. Nanya pendek. Nasi. Oh iya betul. Nasi. Wala turhiqni. Lagi kakak. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Kemudian yang bawahnya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lagi kakak. Wa arsalnahu salah Pak Ustaz. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Iya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.